Voin hi August ni somni panga ni lai ni ania COVID-19 sipui leng chuan zia omlam alapan du lo hle mai he sipui laka hian lo him dam zel turin Mizoram Journal chung kuate kan hlana chau Myanmar lam chanchin thar hi kan ngai ven tlan ani boka helam thuthar bok hi kan lu chil le don ani National Unity Government NUG sarkar chuan fir fiak Military Council ui pa anga om reng sipai ten mipui semna andong ngei don ti in warning an pe mipui lama ron tlan lut sipai te le police te service to zat kum ni na rang le pension te chu NUG sarkar in mo purna alak zui mai ba ka tun din muna an mamo sahimna chung ko himna le ko sak da atana mo purna la in atan pui don tur ruamanna an nei thu don ani chuba ka din thar le tur Federal Army le Police Department lama na poimo le ni na poimo chel thei tura ruamanna aom thu don ani bok CDM lut sipai chung te sahimna ko nga mo purna kan la ang ti in NUG chuan an soi sipai thu nei na do dala CDM movement atel sipai te le an chung te sahimna chu National Unity Government in mo purna alak thu NUG acting president Udarila sai chuan thu chu siamin asoi sipai thu nei na apong lak nuwa general min aw layak kai hruai Military Council in mipui chunga tharum thona chi sang sang a thlen tir te tua thei to lo sipai huna officer le sipai dangte CDM luta mipui te nen an thok kho chho zel ti mu ania chuti rualin sipai huna sipai officer ho CDM zom lu tam tak omma se an chung te sahimna an lung khama wangin CDM an lungam lo thu military hospital pakata officer in RFA ashil tun din huna CDM zom sipai te chu sipai mun pon lama chung te nei le chung te ngai tu ngai lo tlangwal ani deuh tlang puya then khat CDM zom sipai te chuan an chung te mun him lama kaltir ma sa in anhuwa CDM an zom vele thina CDM lu du sipai te tan NUG committee pakhat chuan tranpuina ruwa manin an mani mai ba ka an chung te sahimna ngai tua sakle an ni na le pension te thlenga ngai tua chun zom ani tur thu so an soi CDM zom sipai te chu loka blo turin alliance pole tol chung PDF te chu hriat tir vek ani to thu NUG chuan an soya CDM alut sipai te chu sum hanga chom dol ani mai ba ka an sahimna thlenga ngai tua sak ani tur thu kareni National Defence Force le mindat CDF 10 an lo puang chuak to bok February ni khata changa sipai ten thu neina an lak nuwa CDM zoma mipui te nena thokho du sipai jariat vel anom to ti CDM zom sipai zom to zat chin chia tu pol hoi tu CDM captain lintet ong chuan RFA ashil ani National Unity Government NUG chuan Military Council te dole turin ruam manna asiam meka mun sang sanga din mipui veng him tu pol People Defence Force te chu athei ang anga ral thuam silai pek an tum thu NUG sarkara Defence Minister U Raymond chuan asoi NUG sarkara Ministry of Defence Department chu ethnic armed group ten en tang rualin thu nei na la tu sipai te chu arwala dole nani tur di day chu an in ron meka ruam manna an siam mek thu asoi di day chung changa hian PDF lam ta chuan soi tam lo turin an nge na di day chung chang soi tam lu tuk lo tur le interview vela chanchin kim changa soi vek lo turin PDF thalai te chuan an nge ni in thu don ani nakina thilti harsa ni tir lo turin an nge na chuti rualin interview vela po chanchi lo chu chang lo ngam mai turin an ngen bokani di day ti hi soiwak to lo wela tuna hian di day tia kan awreng awangin wailama thokte om ati harsa a khuakhir an ni pha di day chu chan anin huwa chia soi acha chutianga atakram
thleng tak tak thei tur po in NUG ho tu ten min ron pui ro se ti in PDF thalai ten an ngen thu an soi kan palet khuwa Myanmar veng number 2 ong iatana pagoda bula military council sipai te bomkam chu pension la tura kal u in atanga kal kumsom ruk pakhat mi meichia chuan arap puakin akeveilam khup nuai zong a chiat vek thu don ani he thil thlen hun hi chhundar song pani velania township Red Cross Pola Narsavin Enkolin kan palet damdor ina Enkolin pakau khu damdor in lama an daluta kan palet township Red Cross Pola thunei tu pakhat chuan bomkam ara puana hi ko chunga ania a hmun chu bike le kia kalna pumpel kong ani ti in a soi Chin State kan palet township chunga bufai thiar lu ta chu military council ho ten kap tura thu pek firing order an chuamai baka chan om lova an man thalai te chu mi pakata chiat nuai som zela tlan chuak turi military council chuan an hriat tir ni in thu don ani kan palet tual chung mi pakhat chuan man tawng a piang ta chu police station an thlenga tlan chhuah dawn chuan poisa chawi angaya khul chhuah le te chu an tam to khop mai mi pakhata chiat nuai som pek angaya pek ve theilo chuan nuai nga pek masak angaya then khata ro chu mihring an mana an thil nei te lak sakin an chhuale bok ani nimin lama po kho chung lama an strict le ani ti in a soi kan palet township chunga military council sipai ten civil mi somni chuang an man towa atam jok chu poisa a an inkhul tir le wangin anon chuaka ma se mi pani chu mi pui veng him tu pol CND lamden inzom na nei nia an rin tlata wangin chu an harsat ti hriat ani nimin lama kan palet kho chung chu ama aya khuak khir ni in bufai thiar tu te chu military council lamin firing order a chhuato wangin bufai damdoi eitur phur ta chu an mana an bung ruate an lak sak bok awangin kho then khata chuan eile in tur nei to lovin harasan na an tok mek ti hriat ani August thlatir lampo khan military council sipai lamin zanlama achan om lovin silai me puale civil mi te chenna in dapa an thil nei lak saka sual rong bol chiam an om thu tual chung mi ten an soi thotan ni somni pathum August lai lamda ni borvel khan magu rambul gango township East Road Kongkwal khoi thumna police patrolling ho chu PDF in an kapa police pakhat hi in midang somin hliam an tuar thu a hmuna omte hna tangin don ani chumi nu da thum vel thleng pale atanga gango township le kalei lampana Burma sipai motor pariat inzui te chu people defense force lam hian an lo ambusa RPG mangin an kapa motor pali an hal sak ani Burma sipai lam hi mi somthum borvel an thia midang hliam an om nual ni in PDF chuan an talang Burma sipai motor hi maukling khobul thelo kho in kara an beya mabul vel khuwa Burma sipai an lut to a mipui an ral tri hle ni in talan ani August ni somni pathum tho tran ni khan KNU Brigade 5 Control Area chunga Border Guard Force BGF an luta in beina nasa takathleng zui ngal ni in thu don ani Thai Karen Village atanga Thalwin River tuipui kilometer somni vela la ania April ni somni pakwa khan KNLA Kachin National Liberation Army 10 Burma sipai kut atangin helai hi an la let le ani Thailand le Burma ramri Thalwin River Kambor vela Burma sipai kem nga omte chu Kachin National Liberation Army KNLA in April ni nga atanga mei thachung khan beipui an thlaka KNLA kota omle nu in helai mun area hi KNLA lamin an control ngal ani thole ni khan Burma sipai le Border Guard Force BGF lamin beipui thlak that le tumin KNLA Brigade 5 Control Area chung an lut le BGF le Burma sipai lam hi Thalwin River tuipui an tlen hian KNLA Brigade 5 nen an inkhuai nuai chiama BGF le KNLA in liam
an om nual ni in kan thu don na chuan a soi BGF mi somthum kayen khua kautkarak mong skola om hun an khuar nga lani tholeni jingdar kwavel khan Burma sipai lam mi somsari ral thuam nen an lut leya border guard force ho hi Tham River bul Thanluin River tuipui lampanin an kal le bokani KNLA lam chian an control area chuanga border guard force le Burma sipai an lut ani chuan in kana a thleng ngal tur thu an soi Kovela magazine lar tak the economist chuan kumsang ni somni pakata Kovela khopui ral mong berli somruk atar chuaka yangon khopui chu an wai bera ada chu li sa chuan Denmark khopui Copenhagen chu ral mong le him bera ngai ania e hi kumni danjela en china nei ani trina chung khopui somruk zir chena chuan ram chunga building sakdana himna mimal tin himna environment riselna healthcare system ate tena chisomnga pasari oma chuta athadan result azirin ranking siam ani khopui ral muang panga te chu Copenhagen dota Toronto Singapore Sydney le Tokyo te ani Asian ramjinga chuan Malaysia khopui Kuala Lumpur chu somthum panina nia Thailand Bangkok chu somli pathumna Vietnam khopui Ho Chi Minh lingana Philippines khopui Manila lingana Indonesia khopui Jakarta chunga khatna le Myanmar khopui Yangon chu ranking number somrukna ahum nikum masa sang ni chompakwa khan Yangon khopui chu ranking somnga panga le somrukin kara oma tuna chuan din mun thalo bera ahum to tina ani Russia le Myanmar te ral thom lama technology lama thodun dan tur an buat sai thu Russia Vice Defense Minister Alexander Fomin chuan August ni somni pathum khan Myanmar Military Chief of Staff Maung nena asoi thu Russia TASS News chuan atalang Myanmar hi Asia Pacific chevel le North East Asia Russia nena inkom ngei ber ania thilung chiat thlak jok chu ram chung in rel bola har sanna antok nuala inop na lama theitop an chomek thu an soi ve ani Magu region Gango to Kalai Motor Kongpuya Military Council Motor Kalai chu yo nam tamna Gango PDF ta chuan August ni somni pathum khan bom mangin an beya sipai motor pathum an bom chiat thu yo Defense Force YDF chuan an talang YDF 10 an bomna hian sipai mi somthum vel thi in mi som panga velin liaman tuara Military Council 10 RPG in an peilet vena in YDF lam liam anam lo thu an soi Sagain region tamu vela sipai te chanpui tura kalmek chu ni jantar li le achan vevel khan an bom thu YDF General Secretary le Information Director Uso Thai chuan a soi bok People Defense Force PDF ral thuam da a in petule PDF ral thuam keng te chu che dan chanchin petura norna le vauna le kha chu Yangon Township thren ka ta tar chu ani chu le ka chuan PDF te u ral thuam da wala in peru ani lo chuan nuai chimi vekin yang ti in ai jiaka chung chu electric ban vela an bela chu baka NLD party hian kumsang ni somni in thana khan vote role teaching penin phakar taka thil ati wangin tuna chuan vote du party ani to ding chuak le theipo ani to lo awangin inrem taka omdu mi puiten PDF sipai te chanchin report tur le chanchin petu te chu lo man pe kan ni ti ang ti in an jiak ani dan lu anga sumlak lu te hi black money ti ania Burma ram hi khovel huapa black money tamna ber ani hialang hei hi thilman sang chho zel tura man ropoi mo ber ania sipai council sarkar hian banking lama an mi thiam sorte CDM anzom hloma wangin an mi chorthar vice chairman thar chuan a control thiam tak tak silowa tunlai hian foreign exchange rate a san wanglai takania US dollar khat Myanmar chiat sang khazre thlengin atong chhota ani black money ti tlem turin sipai council sarkar hian ma ala thiam silowa foreign exchange muna ani don phat chuan ngai tuana seng lovin China sarkar nena insum don ton nan
an leiba thangkam chu haider lui chungin special economic zone siamin inremna MOU an sign pui zung mai ani black money ang bokin dan zom lowa ramdang poisa in leiton thua hian official rate ang lo taka in thleng ton hi black money market ania sipai sarkar hian banking lam hi ar ko thim dai ang dawin an kalpui to thina bank ming chu adangdangin phukwal thin ma se anar kai thu chu a kai kuang civil kora in thuam mai thing hong vua ho an mani tho hi ani tuna Central Bank of Myanmar alo pian chuana tak ming hi atir chuan Union Bank of Burma te nia April ni thum sangka zakwa somli pariat khan Reserve Bank of India noi tangin the Act of Union Bank of Burma 1947 mangin ain dang via poisa in thleng ton nan Burma chiat khat da India rupee khat a in thuk thina US dollar khat hi chiat nga in a thuk thin tuna chuan India poisa cheng za le Burma poisa chiat sang ni a in thuk towa US dollar khat le Burma poisa chiat sang khat za sari sanga sang khat za riat lai ani chhota July ni khat sang khat za kwa songa pahnia alo chhuwa chuan the Union Bank of Burma Act chu man tanania Union Bank of Burma ti in mani pualin Myanmar chiat chu an chu ve theita mani ke in Burma sarkar bank chu alo ding sang ve theita ani Union Bank of Burma chu chiat makta doi somli in burtan ania sarkar in chiat makta doi somin sumbul capital alo tum ve boka sangkha zakwa songa pariat khan general ni wina chuan Prime Minister Unu anhena tangin caretaker sarkar ho tu berni na kha ala a chu nuam atitariawa thu neina alo temvir laklo to sia ajong chang chuan mi pui thlan tin sarkar chu nam thlo in sipai council sarkar chu sangkha zakwa somruk pani mars ni khan adin ta a ti chuan socialist economy system in ram chung sum dona chu kalpui ta a hun laya private bank zong chu alak sak mi mai a People Bank of the Union of Burma Akha sangkha zakwa somruk pasari khan adwong fel leta kum sangkha zakwa somruk pakwa atana ming hlui Union Bank of Burma ti chu the People Bank of the Union of Burma ti in sarkar ta liu bank om chuna lo ni ta the People Bank of the Union of Burma ti po chu the Union Bank of Burma Law of 1975 mangin Union of Burma Bank ti in azul deuh thuak in ming an thlak le a te chuan bank dang pathum nei bel le in Burma rama chuan Union of Burma Bank Myanmar Economic Bank Myanmar Foreign Trade Bank le Myanmar Agriculture Bank ti in alo om ve thle thluah ta ani sipai lal ho tho in ro an rel hun sangkha zakwa somriat pariat khan Myanmar ram economic system chu plan economic system atangin market oriented system a mason tumin tran kan la anti ve boka financial activities lama chak zokin ma kan lak theinan ti in the Central Bank of Myanmar law chu July ni sangkha zakwa sompu khan an han duang le a bank mingpo chu the Central Bank of Myanmar ti in March ni somthun sang ni som pakhat khan a ming an thlak le a ramchung economic din mun siam thata annual budget siam chu soilo mani ram poisa paper money bank note po achu thathiam phum fe lawa waji money factory atangin poisa achut bel mek lain an thiam pui pa ber sipai officer technician then kha chu an bibole tada isia ale lam chu zolo rong pher nei nuai mai angkal sana wangin Central Bank of Myanmar chuan sumpek chwalama har satna anla nei zui zeri don ni in alang ole viewer ta hne nangen na hanze vele te ang kan channel minna subscribe saklo viewer ta jinga khan inom chuan subscribe ti ka metin min lo subscribe sak ve ngei turin kan ngen chuwa tin kan video upload tharte in lo mu zung theina turin notification bell kha in metanga ola in da don ya